Dobro, i sami znate da nisam jako dugo gledao neki anime, faktički sam bivši anime gledalac. Rale, kako onda snimaš anime? Aj odjebi više. Uglavnom, želeo sam da posle toliko vremena ne gledanja animea, upalim vam veoma dobro poznati anime Boruto i prokomentarišem malo moje mišljenje o tome. Sada, moram samo da smislim kako ću da gledam to bez dobijanja copyrighta, pošto jebi ga, YouTube će me boriti čim vidi 1 sekundu ovog animea. Štite ga kao pingvine usred požara u Australiji. Ili su to možda bile koale. Dobro, upravo sam naišao na jedan jako zanimljivi Reddit post. Šta ako su sva ova dešavanja u Borutu zapravo uzrok Infinite Tsukomija? Zamisli taj plot twist, jebem ti sve. A da, sad se sjećam. Kreatori Naruta, to jest Boruta, nije baš sklon tome da postavi neke mindfuck plot twistove. Ili zapravo dobre. Pa mi anime YouTuber ima bolje plot twistove nego oni, jebem ti sve. Posljednja epizoda koju sam ja gledao je bila 35. Tako da ću ja uzeti posljednju epizodu, mislim da je to logično. A posljednja epizoda je broj, ujebote, 152. Kako je to moguće, brate? Osjećam se kao da sam spavao ispod nekog velikog kamena i da se probudio sad poslije mnogo vremena. Aj nećemo, ovo zvuči dosadno. Zvuči kao filler. A da, ceo Boruto je filler. Fuck. Pre nego što počnemo s epizodom, bacite follow na Insta, vama je to 3 sekunde, a meni je to 0 sekundi. Evo, ipak ćemo epizodu 135, koju u svom nazivu ima The Last Battle u Rashiki. Što znači da će biti neka velika akcija ovdje. Sad, ovo je vjerojatno iz onog Boruto filma, ali nema veze. Ove epizode posle toga su svakako previše dosadne i previše filler. Inače, znam da sam ovako lud po prirodi, a sad ću biti još luđi. Uzet ću fucking AMV kako bi gledao epizodu. Jebi ga ljudi, pravila, deal with it. Tevra, pa jeste li vi normalni? Sprdam se bre, nije toliko gadno uopšte. Nego mi je prosto dosadno, nema logike, znam. Eto, pojeli koko. Vov, nice, lik se pretvorio u sovu. A dobro, ima logike. Vidite, ako sova ima velike oči, kad pojedeš oko i ti će postaješ isto sova. To je, mislim, sasvim logično. Šta Jiraiya? Ček, neka fora sigurno ovdje ima, brate. WTF? Čeki, kako je Jiraiya tu? Kako je Jiraiya živ? Šta se događa? Čeki, bre! Tu ima i Naruto također. Glava me ubija, ljudi, glava me ubija. Sigurno je u Rashiki nekako vratio Boruto u prošlo vreme ili tako nešto, znači nema šta drugo da bude. Ok, borba je epic, ali još uvijek nekotan kako? Sasuke, ali ako je sad Sasuke ovdje, onda ovo nije prošlost u kojoj je u Rashiki ubacio Boruta, nego nešto skroz treće, možda neka treća dimenzija, može se Sasuke preko svog Sharingana, to jest Rinegana, dospio neku treću dimenziju i uspio da uđe tu prošlost koju je Rashiki prizvao, a ne znam, stvarno, ovo izgleda jako čudno i treba se možda pogledam onu neku epizodu pre ovoga da bi skontao što se zapravo dešava, ali stvarno, ne znam, ne kontam ništa. Eto, Naruto iz nekog razloga kontroliše Devetorapu kao klinac. Pa, nice, brate, nice. I klasičan Naruto filmni napad, mnogo kugli okolo, mnogo sranja i tu je kraj naše epizode, odnosno našeg AMV-a. Ne znam što da vam kažem, jako sam zbunjen, ali dobro, djeluje mi jako interesantno ovaj ceo Boruto, kao da se nekako popravlja, kao da nekako dolaze u to neki next level. Boruto kreatori kažu, dosta je bilo sranja, dosta je bilo sprdanja, pravimo neku dobru stvar. Ali onda nakon toga bacimo još 50.000 fillera, pa malo da ih zjebemo. Znaš kako, ne može bude sve idealno u životu. Tako ne znam ljudi, ako ste vi skapirali šta se događa u ovoj epizodi, napišite mi brzo u komentarima. Ako niste, ostavite sub i follow na Insta naravno. Aj, peace.